FM. Yeah, NGTV. I catch a Ghana phone and I say, nobody should dare you. Kokwedo, anope me dare. De oho bia fabra. Kokwedo, me say anope me jemba kojo. Me say kokwedo me dare. Anope de oho bia na fabra. Kokwedo aden. Aden desika be yaw. Kweku wo jisika NDC executive members in NDC phone penifo nyina kokwedo oma mosika pen. Yes, is a boa kokwe odidi we no dan no twitwuru fom. Kokwedo aden. John Mahama manidinda na John Mahama no just a me John Mahama. And I said John Mahama baba pa so bi nkwa bibi mpo na enkanya wo no baba wo pa. And John Mahama so onye na adwin mpo se obobo bi pa. Aden. From day one atamisi wi wakasa akasa just wakasa me hu de how. De bad ne how. De bad na wuji no wi ase. Kokwedo me pese me bisa o se atamisi wo no ku na na. Anyidoho, me person be so say atames una wuku nana. Abba. Pay mu kwase bi say kwa de me hu bi da. Ana atames una wuku no. En ntina asese no we mhyehyɛ ti say wo left and right. Bibia atames. Anyidoho una wuku atames ana. Una wuku atames abeka kire Ghana fo. Na afidie yin ehu. Aden. Oko TV stations were papa to say a buffo greedy hypocrite to say nyatwum asha wo must say pem aden otiko no odi na tam otiko no mosika odi sika sha mbepum edem Anyidoho ye nimu nsem ne careful bra TV station answer branjira TV obeka say otiko no wa mosika ase mama menka wase me because wo jibi Anyidoho ayeye mesero majo Muhammad dinda why Mama Hama ni dirinda na Mahama o mo pa ne e mo pa china sebio Mahama no Mahama ko onya sade ne da kweku aden from day one atamesi wu to hon mo se wo se woni pa oku atamesa wo to wo ye den woni pa oku atamesa wo to wo ye den hey NDC adifo ho IGP fo ho kwa wo to wo ye den aden pesemi kumnyam hypocrite beifo bema beyi ana wo na oku atamese wo na oku atamese ka che Ghana fo ne yin na yehu se wo na oku atamese ayeye se me mo bia ndel Anyidoho who are you bosom na wo chiri wo so ne yanim ana bosom wo chiri wo so ne yanim ana who are you me se Anyidoho me se me del wano pay de oho bia fabra I'm telling you so se me mo bia ndel Anyidoho me se me del de oho bia fabra aden ade cha John Mahama ade cha Sandogo atatia wanka so why jibi ohun amusisi a party na yiwe firi ma men kasem chu Anyidoho NDC ba power 2024 Anyidoho ugina bia e wo hemfa payimu be na obekoso wo mbo Anyidoho wo pre we bema we peseminkum nyam we beifo we krofo we just we be aden wa wonya atamese busuani wonya atamese busuani wonya atamese bibia so what di bibia kan ten so aden sika wodi atamese di agigi nyina from day one owu edo to obesi nne Anyidoho sika no woda koma busuafo no sika no woda koma busuafo na na Anyidoho jabeyi no bema beyi nye jai na Mahama na wodi woni asi nso no wan hwani ya menka so bewu koku wan hwani ya kwase ya lebi ba boma ya lebi ba boma koku hwani ya wonte ase da meka cho John Dramani Mahama o ye Nyankopon ebawu se wuni ma meka cho odi ni picture course ha ayi sa hemfa kono di picture kwa emrefi Israel ho say India ho baby ene Anyidoho di John Mahama pictures call aden atamis briefcase or the two call the cover left and right Anyidoho atamis wu ya no briefcase di ko si ofie opa Anyidoho ma enkofa briefcase dem fam ko fie adafter em fam ko bi fie yanko hwe dem sensi wono mo a wa beji tumu ka che nyina say briefcase na dollar nim but bag na ho si fie so wo ye ni papa wo dwene a enka atamis ni briefcase ni kwan ko de komo de busuafo ana me say sikani bre ai
Na me dey be kwase sa Samuel Oku ye careful. Samuel Oku MPP Samuel Oku as say where CEO say NLA say N L LA say bibisa. National Lotto Authority one no. Who na say we say CEO say bibisa. Samuel Oku ye careful. Samuel Oku ye very careful. Samuel Oku ada wo be ja kokwa hindo sikama no. Sa de kokwa hindo edwon semi na ba be tobontin. Tieni ye Samuel Oku National Lotto Authority bibisa da wo be jai sika wo de bama eye kokwa hindo no wo de wonsem e ba be tobontin. Kokwa de ho enye ni papa kokwa de ho ni pabonini Sandogwe ebo kokwa hindo Julius Debra etumi tam envelope no discussion no the commerce kokwendo na se wonya no si kokwendo ono Sandogwe ni mma na kwan ema ni hujoma na nka me wo kokwendo enka wo ko hujoma hama enka wo dent se kosi obi so dent se kosi obi so because of ni pabone ni ene wa adwuni fi ana adwun fi akitawo Yankasa mother, the godmother, Madame Rose Mary Boateng. I said, son, don't mind him. She is. You know, son, watching you from. Okay, my mommy. Who the mommy fire the kakare? Yeah, Miss Uncle. Kokwedo, mommy, say Kokwedo so pay attention. Any the mano. Because yes, Mahama tini baby, and the Mahama or me fans or Santa Virgin, NDC, the paying back kubere, and the Mahama Bass Santa Virgin. I had it. Mahama brewo brain and into Kokwedo into no more Mahama Basso. And you my pajo Mahama Ben or Ghana Hen, and me who's what can be that. Me who's what can be that. Sika, or time, any who must swore a dang. Aden kokwa hindo John Mahama any pack 6 million any echire e da ho pa Mahama asem enti the more na wo say John Mahama no the more na Mahama so e dey okosoro kwaku meni wa enke me hya ase ade etutu manam oye e de menam e dey esisi ye because isi ano say MPP for free aben ma kokwa ndo e na obekọ akopel sika sa time no gbo Samuel Oku be ka cho sisi me ni aben mu enti me de minye scan fa ma wo be ko na nado ho ebe na nado na otukwan wo be ko madam Rebecca ho ebe na otukwan kwaku bebi e yedidi no yense ho kwaku ende ho tie ni ye tie me nyansa na me ka cho no bebi e didi no yense ho ene nti na me je mba kodwo me nkwa mpipi ni bia ho se mpipi ni ne mo ameda no because me di madam ochi osumo oya mo ahochire mo still NDC me di achire kwaku ende ho ye very careful. Muhammadina washa say asane from 2016 na besin no ye careful kwaku and I'm say John Dramani Mahama alanche atames say heritage fan as a den enti kwaku eho yaw ne eho yaw enti how o ka kache nanado say dey o meye atames institution o meye nanado no pa atames asemana nanado no pa atames asem kwaku endo jani bre no kwaku jani bre no ne ni bre fa nkosi hwe aden ade che Mahama yesi kwaku me say me there o me de me more just 24 hours kwa this kwaku me more just 3 hours so see nobody should dare you kwaku me ma there de ho bia fabra kwaku afi de ya brew de ho bia fabra me so me there so won tuma amfa de ho bia makoko endo jankwase asem ni jankwase asem na ko ada Peace FM OKFM Angel FM hoda ko kaka no are you say John Mahama no oni memo omotumi no attack ana you say John Mahama oni memo omotumi no attack ana want to know good John Mahama ni masi are no we NDC ni kokwa no we NDC information no the men people for nyina na NDC for but omu yedin